MeghalayaPost.news. Daga jingyai budin baga jingyai tristom ki Pulit kari Bhoi district layok ban kembiang ya ki Ngut ki Koidi ki Lait Phet na civil hospital nongpoh akapor bagi dak Pak Lik Sumar ya ki ya kani la pentip the senior superintendent of police kari Bhoi district UVS Rathor apa Pak iki kerwo cheki nong thok khobor kini ki Ngut ki Koidi Lait Phet akapor bana Pak Lik Sumar hapo civil hospital nongpoh ki kuntup ya usinil das ark phnais nam karta nakas nong Goalpara Assam Lait Phet hakasan terik unai wing aja apsau bar ki Pulit ki ban kembiang yu haka arp kunai terik ujamang arja apsan lai thuru bai kini ki Ngut ki Koidi Lait Phet layok ban kembiang daga jingerap dagi Pulit jongka North Garo Hills district daga batristom ban Phet yaki halor ki jakasa ka jongki ka kerwo ka ong ba usunil das udai urunar bala syak penrem ningkong haka kes bala register hapo nongpoh police station katkum ka kes number 48 under bracket 03 2022 under section 224 IPC. Bat ulah syarai penrembiang hai kamrunar jungu bala register case hapo nongpoh woman police station katkum ke case number 07 under bracket 12 ajaka pra under section 5I MN6 jongka poksa ak hakabala rai man penstomi u daga peset petok sijing im. Uwe pat ukoidi bala Lait Phet atip kerteng kum upapu citri alai po ars nem kerta bosong basa hapo mau suntai. Bat ubala syak register case hapo nongpoh woman police station katkum ke case number san khandai under bracket 10 aja khandai under section lais pa saupuei lais pa andrupulai lais pa nyupun rio jongka IPC ubala Phetu na nongpoh civil hospital haka khasan terik unai wing aja rapsau. Yau Ïoh Kem yang daga jingherap jongki Pulit jongka North Garo Hills district haka lai terik ujeliu aja absan. Susu ro loong bayo usunil das ada wan Pak cha district jail hapo mau suntai. Kat bayo usunil chatri an sa Pak cha jail la syai gasngi namar baki kunhun ki Pulit kidang wan Pai na po Goalpara bar wan Pak Shwa sa district court la syai gasngi la ong ka kerwo na uhe Pulit kari Bhoi district. MeghalayaPost.news.